Yes, ni kuri Ibakwe Media TV. Birumvikana ko tuzindutse mu makuru agezweho ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kuri politike na dipolomasi mu karere k'Ibiyaga bigari muri Afrika ndetse n'hakurya y'inyanja ngari. Ikaze rero irambuye cyane muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 17 Kamena 2026. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye ko twibandaho nizi zikurikira. Muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri access zaminembwe FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bongeye guhangana bikomeye na M23 rwareho mirwano iremere cyane yibasiye cyane agace ka Gakenke n'ahandi hatandukanye tugiye kurebera hamwe nyuma mu by'ukuri y'uru rugamba rwari indyankurye igikurikiye cyangwa se uko byaje kurangira hagati y'impande zihanganye. Muze kunyemerera twinyabye muri Uvira mbabwire ibyasenyutse ibyangiritse cyangwa se ibyahirimye, reka mbivuge gutyo. Aha ni Uvira, umujyi ugenzurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko urekuwe na M23 mu mpera mu by'ukuri za Mutarama uyu mwaka wa 2026, nyuma y'uko uyu mutwaro umaze ukwezi mu by'ukuri ugenzura umujyi wa Uvira kuva hagati mu kwezi kwa Kukuboza umwaka wa 2025 ukaza kurekura mu by'ukuri ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma tukiri muri Kivu y'Amajyepfo ndaza kubabwira ko aka kanya hari agace ku munsi w'ejo twabwiye ko M23 yafashe cyangwa se yambuye igisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Karere. Ako gace kakaba ari agace namenyeho byinshi bavandimwe, na gace kitwa Bitare kari muri teritwari ya Karere muri Sud Kivu kafashwe n'abarwanyi ba M23 ejo tariki 15 ni ku munsi wo kwa mbere nyuma y'iminsi ibiri imirwano yahanganishije impande zombi. Ndakira umwe mu bahazi wahatembereye wahagendeye ndetse bivuga ko rwose ndagira ngo mbibabwire mu buryo mu byumva neza cyangwa se mu bihuburemere ndetse yabashije no kugerayo. Araje tubwire iby'aka gace, atubwire mu by'ukuri ako gace kameze gate, karafashe iki M23. Abenshi barahuriza kuko bara gace kagiye gufasha M23 kwa advancinga yerekeza no mu bindi bice bikomeye cyane. Ni M23 ikomeje urugamba bishobora kurangira inerekeje ahitwa Beni nkuko byemejwe n'abayobozi ba AFC M23. Ubwo muri amakuru ndaboneraho mu by'ukuri kuva umuzini muzingo ibijyanye n'intego nshya M23 itangaje ko ifite bishobora gushyira Tshisekedi mu mazi abira cyangwa se kwikara yishyushye nkuko umunyarwanda abivuga. Hanyuma muze kunyemera turebera hamwe uko byifashe muri teritwari ya Masisi naho ndetse no muri teritwari ya Warikare, udushe tumwe tugende tunyuza amaso makuru ari kudutukamo. Hanyuma rero muze kunyemerera mbabwire kubijyanye n'inama cyangwa se n'ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa na AFC M23, ibyo wakwitega ku biganiro cyangwa se mu biganiro biza guhuza AFC M23 ndetse na Leta ya Kongo byongeye gutumizwa n'igihugu cy'Ubusuwisi hariya i Montreux nyuma y'uko ibyabanje ejo tariki 17 Amata byakubise igihwereye byahasinywa amasezerano ariko yo ntiyaza gushyirwa mu bikorwa n'aka na gato. Hanyuma rero turababwira ibyitezwe cyangwa se ibyo twakwitega muri ibiganiro biza guhuza impande zombi ziri mu bushyamirane mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru afite aho buriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa General Kapende, umwe mu basirikare bakomeye ba FARDC ndetse na PNC. Uyu nguyu Kapende yasabye FARDC na PNC kongera discipline no gushimangira ubwirinzi bw'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi bumvise inkuru bavuze batahubwo yenyegeje ikibazo cyangwa se yenyegeje intambara. Hanyuma ndababwira ko Kinshasa mu by'ukuri byakomeye cyane. Sena yemeje umushinga ufasha Tshisekedi kuguma ku butegetsi. Iyi ni inkuru nza kubabwiraho nayo biramenyerewe cyane ko hari kugerageza guhindurwa itegeko nshinga. Tshisekedi nibyo akize imbere n'abambari be, ese biramuhira ko abamurwanya nabo bakomeje kubwira. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Tshisekedi ukomeje kwitwa inkoramaraso ndetse rwose umuhemu cyane, arabyitwa n'uwahoze ari intumwa ye yihariye. Ndaje mabwire icyo bapfa. Vuba cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazavuka Repubulika y'abavuga igiswahili. Uwabitangaje ndaje mubabwire 5 ku kandi muri aya makuru. Mu makuru ari kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu by'ukuri turahera ku ngabo z'u Rwanda. Intumwa za RDF ziyobowe na Major General Nyakarundi ziri mu Bufaransa. Ndababwira byinshi kuri uruzinduko hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma ndababwira ibiri gutangazwa ndetse mu by'ukuri ibiri kugenda bigarukwaho. Intumwa za RDF ziyobowe na
Vincent Nyakarundi ziri mu Bufaransa. Iyi ni inkuru nza kubabwira nka tukayinjira imuzi. Nabasemura rwose hari ababyita ukundi ndawugize ukuri kwa makuru ahari. Tunakomoze ku ngabo z'Ubufaransa zavugwaga muri Burasirazuba bwa Kongo. Ubufaransa bwabihakanye mu bice bya Rubaya, ndaje mbabwireho. Yes, hanyuma muri aka karere nanone mu gihugu cya Uganda ndabwira ibya General Muhozi Kainerugaba ndetse n'umwe mu general bakomeye mu gisirikare cya Uganda ari we General Gashumba. Hanyuma mbabwire ko ngo hari byinshi byo kuganira hagati ya General Gashumba ndetse na General Muhozi Kainerugaba. Hanyuma rero indi nkuru nza kubabwiraho 5 kuri 5 nuko ASF mu byukuri ni EASF yateguye inama yo kwemeza inyandiko z'ibikorwa by'ingabo zo mu kirere mu karere. Ndabibabwiraho i Kigali hatangiye ibiganiro nyungurana bitekerezo ku mushinga wo guhuza inzego za politike za EAC. Nayo ni inkuru rwose tutaza kuba tubura kugarukaho muri aya amakuru yacu birumvikana. Hanyuma muze kunyemerera twambuke hakurya y'inyanja ngari babwire ko aka kanya byamaze gutangazwa no kuba confirmed ko nta gihindutse. Umuhora wa Hormuz wateye mu byukuri izamuka ry'ibikomoka kuri petrol hirya no hino ku isi, izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Uyu muhora mu byukuri ngo ushobora kuza gufungurwa bitarenze ku munsi wo kuwa gatanu, ariko ngo nibitagenda gute ibyo bintu nabyo uraje ubimenye. Hanyuma ariko mu byukuri Irani ishaka kuza guhembwa bishimishije mu gihe yabigize imyitwarire isabwa. Ndabwira iki isabwa hanyuma n'ibihembo iteganyirijwe ndetse n'ababiteguriye. Aya namakuru rwose mugiye kuba mumenya. Icyo musabwa no gukanda aho hasi handitse subscribe cyangwa abone kugira ngo mu byukuri mwiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka mpere muri report ya risasi na majeruhi mbabwire ku nsinzi y'abarwanyi ba M23 ndetse dute twinjira no mu cyerekezo gishya M23 itangaza ko ifite ndetse igiye gushyira imbere mu rwego rwo guharanira impinduramatwara mu buryo bumwe cyangwa ubundi no gutabara abaturage bakomeje kubuzwa amajya n'amaza mu Burasirazuba bwa Kongo. Agace kitwa Bitare kafashwe na M23 ku munsi wo kuwa mbere, twabivuzeho ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Bitare na gace kari muri teritwari ya Karere muri Sud Kivu, na gace kafashwe ku munsi wo kuwa mbere mu masaha y'igitondo bwira rwose gatekanishijwe n'abarwanyi ba M23. FARDC wazanana na FDLR bari birukanwe muri ako gace kigira kamaro cyane gakomeye kari ku muhanda wa Chivanga Bulambika Hombo hafi ya Parike Nationale Kauzi Biega. Mbere y'iyo mirwano hari mu byukuri ako gace kagenzurwaga na coalition, ariko bikavugwa ko mu byukuri ni coalition yari imereye n'abo baturage bo muri aka gace, ari na mpamvu M23 yaje kwihutira kugatabara. Inzego z'umutekano zaho ngaho zavuze ko ingabo za Kongo FARDC ndetse na Wazalendo barakubiswe barashushubikanywa basubira inyuma bahungira yitwa ngo ni Bulambika. Ubwo abazi Bulambika baze kumbwira uko byifashe, kubera ko nkeka ko niba ariho FARDC yahungiye ntabwo abaho batuje. Ni nyuma yo gutakaza ibyo birindiro bya Bitare bifitwe na M23 maginga ya baranafoshije rwose ku buryo bukomeye nk'uko amakuru abishimangira. Hanyuma rero reka mbabwire ko aka gace na gace nifuje kumenyaho byinshi nyambaza umwe mu bahazi wahagenze. Reka twumve icyo tubwira ubundi tugaruka turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa cyane ku mirongo y'urugamba hariya muri muhanda ruterusunari gatatu. Reka tumwumva ahangaha Bwana Kalemba Aimable. Murakoze cyane rero kuma ikaze muri studio za Ibakwe Media TV. No kuvango aka gace ka Bitare cyangwa se agace ka Hembe kari hano ku muhanda ruterusunari gatatu kuba kafashwe na AFC-23 ni igikorwa navuga yuko ari igikorwa kizima kandi gifite icyo gisobanuye. Bwana munyamakuru rero ndanabashimira kandi mbasuhuza ku bikorwa byanyu by'amakuru agera kuri benshi. Ndasoza abakunzi banyu badahwema kwerekana yuko nyine ibiganiro byanyu cyangwa se amakuru mubagezaho umunsi ku munsi bayakunda. Bwana munyamakuru rero nagira ngo mwibutse yuko agace ka Bitare na agace k'ingenzi kambuwe FARDC cyangwa se kamaze iminsi kaberamo imirwano n'ibindi bice bikegereye.
aka gace n'ibindi bice nka za Bunyakiri, aka gace n'ibindi bice nka za Musenyi, aka gace n'ibindi bice bitandukanye biri hano hafi n'ubundi n'umuhanda Tsunari gatatu, ni agace kari kamaze iminsi kavugwamo imirwano ikomeye yagiye isakiranya Wazalendo ndetse FDLR na Barundi. Ibi ngibi nta yindi mpamvu nshobora kuvugaho cyane cyangwa se gutindaho. Urabona yuko aka gace ka Bitare cyangwa se igice cya Hembe ni igice cyegereye ibice by'ingenzi. Ibice by'ingenzi rero birimo cyane cyane hari ibintu bwana munyamakuru ngira ngo tugarukeho. Aka gace ka Bitare ni agace kegereye imisozi ya za Kakondo, ni agasozi kegereye imisozi yegereye ahitwa za Rambo, imisozi yegereye ahitwa za Muhinga, ni agace kegereye imisozi ya Zambayo, ni agace kegereye imisozi ya za Kalonge, Kindumbi. Ahangaha wenda mbivuze mu magambo makeya, ariko ni ibice byegereye Kavumo. Nukuvuga ngo umwanzi aramutse ahagaze mu misozi ya hano za Bitare, umwanzi ari muri ya misozi ya za Binyakiri cyangwa se Batayiro, ari za Majibo cyangwa Musenyi, ari Kashiri, ari Mbarata, biroroshye cyane yuko ashobora kuba yakoresha imbunda nini izi zikunzwe gukoresha na FARDC ziri mu bwoko bw'ama BM, byaba ari za BM21, BM23 ndetse kandi na BM12. Ni ukuvuga ngo kuba M23 igerageje kwambura FARDC ibi bice byegereye za Bitare cyangwa se Hembe, ni ikintu cy'ingenzi, uretse yuko nubwo mu makuru turi guhabwa AFC-23 yigaruriye iki gice cya Bitare, ikaba yigaruriye n'indi misozi hegereye n'agasozi kitwa Musenyi, ikaba yamaze kugafata 100% kuko nako kamaze iminsi kavugwamo za Wazalendo nyinshi cyane. Ibice byari bigoswe ku buryo bukomeye, byari bitewe n'inkeke AFC-23, kuko ibi biragaragaza yuko muri Karere cyangwa se imisozi ya za Sud Kivu, imisozi yegereye za Minembwe n'ahandi hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, haracyagaragara icyuho cy'umutekano muke. Rero kuko birasaba yuko n'ubundi AFC-23 bwana munyamakuru ikomeza gukoresha rwose izi tactique zo kugenda yambura FARDC ibice bitangatanze, ibice navuga yuko biri strategique, ibice navuga yuko rwose biri strategique. Ni igisubizo cyiza kuri uyu mutwe kugira ngo n'ubundi wizere ibice ugenzura. Bwana munyamakuru rero, nyuma yuko ibi bibaye haranavugwa rwose ngo n'ibindi bikorwa bitandukanye, ngo abasirikare bari hano hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu bakuyeyo babazamura mu misozi ya za Bushushu. Hari abo bazanye ngo na za Karangara naho ngira ngo mu minsi 2 ishize mwumvishe yuko habereye imirwano yasakiranyije izo za Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC. Haracyavugwa ikikango gikomeye kuri uyu mutwe cyane, aho n'ubundi FARDC uko ikomeje kugenda ivuga yuko idashaka kuba yahagarara mu mirwano, niko M23 nayo igerageza gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo igerageze guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC. Aha rero ngira ngo warumbwiye ati nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umunyamakuru wabigize umwuga cyane uzi iby'iyi ntambara yo ku butaka bwa Congo, gira icyo tubwira. Bwana Kayinamura, icyo nakubwira nta kindi gihari mu busesenguzi butoya. Gufata Hembe cyangwa gufata Bitare nta kindi navuga yuko bisobanuye kidasanzwe, nuko AFC-23 iri kwirinda icyago gishobora kuba cyayibaho cyaturuka ku bikorwa bya FARDC n'abafatanyabikorwa babo, cyane cyane dore ko ibi bice bya za Hembe, Bitare byari bimaze iminsi n'ubundi bifitwe mu ntego na AFC-23 yuko bazabigabamo ibitero, kuko ni ibice
byari biteje ikibazo. Wazalendo bavugaga yuko zinjira mu mazu y'abaturage zikiba, bavugaga yuko hari abaturage zishimuta bashinzwe gushyigikira AFC-23. Havugwaga yuko hategurwa ibitero hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumara mu misozi yegereye za Mugenderwa, za Ruhihi, mu misozi yegereye za Kibo, za Kakondo, mu misozi yegereye za Kindumbi no mu bindi bice bitandukanye. Ni igisobanuro cyiza cyo gufata Hembe cyangwa gufata Bitare, nta kindi bisobanuye nk'uko wabimbajije. Bigaruke mu magambo makeya, icyo bivuze nta kindi nugugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo iriya mihanda yegereye ahitwa Kivanga, Burambika, Hombo hafi ya Parike Nationale de Kahuzi, ahitwa za Ibiyaga, izi za Wazalendo bazimarimo, kuko bivuga yuko n'aba Wazalendo n'aba FDLR bari muri iriya misozi, baba bari mu misozi ya za Bitare. Iyo hagize igikoma abenshi bahungira hafi y'uriya muhanda Kivanga, Burambika, Hombo hafi ya Parike Nationale de Kahuzi, ahitwa za Ibiyaga. Ibi rero ni igikorwa navuga ko cyakozwe n'uyu mutwe kidasanzwe, cyongera no kugaragaza yuko uyu mutwe n'ubundi gahunda yo guhagarara mu mirwano nk'uko bo babivuga idahari. Gahunda yo guhagarara mu mirwano ntabwo ihari rwose, kuko nabo bamaze kugaragarizwa yuko rwose FRDC nta kindi kintu nayo yifuza, ishaka gukomeza guhangana. Nyuma y'uko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo agaragaje ko ashaka guhindura itegeko nshinga, hari amwe mu masezerano yasinyanye n'ibihugu bimwe na bimwe ashobora kuzavaho, akaba yaseswa n'ushobora kumusimbura. Icyo rero ni ikigaragaza yuko AFC-23 nayo ikivuga iti natwe turyamye ku ntego zacu, cyangwa se turyamye ku bikorwa byacu twiyemeza cyane byo gukomeza guhangana na leta, ari nako dukora FRDC mu bice igenzura bishobora guteza icyago cyangwa se ikibazo mu bice turimo. Ngaye nguko rero bwana munyamakuru, gufata Hembe cyangwa gufata Bitare hano ku muhanda Nationale 3, gufata ibice biri strategique, ni bisanzwe bimenyere kuri AFC-23. Ariko mbibutsa yuko rwose abantu bumvishe AFC-23 yafashe ibi bice byegereye ku muhanda Kivanga, Burambika, Hombo cyangwa Bitare hafi ya Parike Nationale de Kahuzi, nibagiye ngo ni ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu byoroshye rwose, ni igikorwa kiba kidasanzwe kandi kiba cyafashe igihe kugira ngo uyu mutwe ukigereho, ndetse kandi n'imbaraga nyinshi. Murakoze cyane rero nshuti abavandimwe bakunze bakadasohoka, bwana munyamakuru Kayinamura, abakunzi bacu rwose bo kuri iki kinyamakuru cyanyu ndabakunda cyane, kandi nanababwira yuko ngiyewe mba ngerageza kubakorera ubushakashatsi ku makuru amwe n'amwe, kugira ngo mujye mukomeza muryoherwe n'ibiganiro mubona kuri uno murongo wanyu mugari wa Ibakwe Media TV. Harakoze cyane bwana Kalemba Aimable. Aka gace muze kumbwira M23 yifasha gace ukibaza utese ko katazwi cyane, mwibaza impamvu, ariko iyo mpamvu ntibinganurura bavandimwe. M23 operation zikora ziba ari simusiga, ndetse ziba zifite impamvu, ziba ari zo gutabara abaturage. Mwumvise uburyo ahangaha muri Bitare havugwaga ibikorwa bibi bya Wazalendo, gushimuta abaturage bazira ko bari gufasha M23 bayiha amakuru, cyane cyane noneho ngo menace abaturage bakorerwaga n'ingabo z'u Burundi bavandimwe muri zino axe ziratangaje cyane. Hanyuma ntawatambukaga mu muhanda route nationale nimero 3, mu by'ukuri mbere ko M23 ifata aka gace. Uyu muhanda birumvikana uva ahangaha za nkuko Kalemba Aimable yabitubwiraga, uyu muhanda uva Kivanga, Burambika na za Hombo hafi y'iyi Parike. Ubundi coalition muri Kivu y'Amajyepfo, yaba muri teritwari ya Kabare, yaba muri teritwari ya Karere, abenshi bakubitirwaga hari ahantu berekeje muri parike y'igihugu ya Kahuzi Ibiyaga. Nkuko hari abakubitiye muri za Rucuru bakinjira mu Virunga, ariko ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo ho abakubitiye muri zo teritwari nk'ubweza Kabare ndetse na Karehe bagiye bahungira muri Parike Nationale ya Kahuzi Ibiyaga. Aka kanya mu by'ukuri ntago navuga ko coalition yirukanwe yagiye kure, ahubwo yahungiye muri Kahuzi, aho mu by'ukuri nayo ishobora kuba iri kwiyambabaranya ngo ngeri gabe ibitero. Ariko M23 birumvikana ingamba z'ubwirinzi ahantu nk'ahita zikira, kubera ko mu by'ukuri ari cyo iharanira. Nizere ko mubyumvise neza impamvu M23 yagize gute yateguye izi operation. Hanyuma ubwo kandi muri Kivu y'Amajyepfo naho hakomeje amakuru akomeye cyane y'urugamba muri
muri teritwari buriya Minembwe nayo yabaye ya teritwari Nyabureka, gusa reka mbivuge mu buryo bwiza, ni muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo bucya bataraye Rwantambi, nicyo amakuru hangaragariza buryo ntago boroherwa na gato, uko bwije nuko bukeye babuzwa amahwemo, babuzwa amajya n'amaza. Ubwo rero ku munsi w'ejo reka turebera hamwe uko byiriwe hagati y'impande zihanganye, twinjire mu Minembwe turebe ibikorwa bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, ndetse n'uburyo bahanganye no twirwanira abaturage bahohoterwa umunsi ku munsi mu mirwano yibasiye cyane agace ka Gakenke na gace kadasanzwe. Bikavugwa neza ko rero FARDC ndetse n'abarundi wazareno na FDLR mu by'ukuri biriwe mu mirwano iremeye na twirwaneho birangira nabi. Mu gitondo cyo kuwa kabiri nibwo imirwano yatangiye ndetse ikaze cyane irasubukura mu bice bitandukanye bya Minembwe muri Kivu y'Epfo, aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rifatanyije n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR rihanganye n'umutwe wa MRDP twirwaneho urwanirira abaturage. Ibyo bice bya Minembwe rero amakuru ava mu duce twibasiwe avuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone byatangiye mu masaha ya saa 3 z'ijoro bikomeza kugeza mu masaha y'urukerera rwo kuwa kabiri, byatangiye ku munsi wo kuwa mbere. Bikavuga ngo ni ibitero byose cyane ahitwa Lundu na Bidegu tibagiwe Kalongi na Gakenke, ndetse rwose n'utundi duce twegereye centre ya Minembwe. Abaturage bavuga ko urusaku rw'ibisasu biremereye rwumvikanye cyane masaha y'ijoro ryo kuwa mbere ndetse n'igitoro cyo kuwa kabiri. Bavandimwe, noneho igitoro cyo ku munsi w'ejo hongeye kuvuga amasasu ndetse imirwano ifata indi ntera impande zombi zahanganiye ku nkengero zitandukanye za Lundu ndetse na Gakenke, ndetse amakuru aturuka muri ako gace rwose aravuga ko FARDC n'imitwe iyifasha bagaragaye mu duce twa Lundu ahitwa ngo ni kwa Gakina. Twirwaneho yo ikaba iri mu duce twa Lundu ndetse na Murondayi, ahitwa ngo ni Lundu ni kwa Murondanyi, ndetse no mu butundi duce dutandukanye twako gace. Hanyuma hari kandi n'andi makuru ahamya ko twirwaneho igenzura uduce twinshi twa Lundu. Lundu ni agace kanini gaherereye mu nkengero za centre ya Minembwe, muri Mwenga, kakaba kamwe mu duce dufite umwanya w'ingenzi mu by'ukuri mu bijyanye n'imiterere y'umutekano muri ako karere. Hanyuma ku rundi ruhande aka gace cyangwa se mu gace ka Gakenke imirwano nayo ikomeje guca ibintu. Twirwanaho na FARDC bararwana ku bwinshi, FARDC ndetse ifatanyije n'ingabo z'u Burundi muri budasanzwe na FDLR. Bikavuga ko imirwano iri kongera gufata indi ntera yegera n'ibindi bice byo hafi aho, ndetse ngo ibice biri hafi y'ibitaro bya Gakenke, aho impande zombi zigerageza kugenzura inzira z'ingenzi z'aho hantu. Ubwo rero urugamba rwakomeje kubura gica. Mu tundi duce dutandukanye bivuga ko twirwaneho ikomeje gukora ibikorwa byayo bya gisirikare cyangwa se ama operation yayo mu rwego rwo mu by'ukuri rwo gutabara abaturage. Birumvikana bikavugwa neza ko mu by'ukuri M23 iri gukora ama operation ikigamije kwirinda imirwano. Muze kumbwira twirwaneho. Hanyuma iyo mirwano yaje kurikira indi yagiye igaragara cyane muri minsi yashize, aho imitwe yagizwe n'igisirikare cya Kongo cyangwa se imitwe ya Wazalendo iri kumwe na FARDC na FDLR ndetse na FDNB yakomeje kugaba ibitero mu duce dutandukanye, cyane cyane mu misozi miremire y'Umurenge muri teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bavandimwe, kugeza ubu nta ruhande n'umwe ruratangaza raporo yemewe ku mubare w'ababa bahitanywe cyangwa se abakomeretse muri imirwano, ariko biravugwa ko rwose bari abarashwe cyangwa se abakomeretse ni benshi, nubwo imibare itatangajwe, ariko ubwo birumvikana ko tubashije kugira icyo tumenya turaha kugira ngo tuze kuba tubikomozaho. Hanyuma hari abantu bakabyinkuru ngo muri Uvira M23 ngo hari igitero yohereje ngo gisenye ikiraro. Oya, Uvira nimwumva ngira ngo mwabyumvise ko hari gusenyuka kw'ikiraro kwabayeho, ikiraro cyasenyutse pe, ariko ntago ari M23 yagabye igitero rwose. Ndagira ngo mubyumve neza, Uvira ikiraro cyasenyutse ni ikiraro cya Kavimvira gihuza karitsiye za Kavimvira n'ahitwa ngo ni Kasenga, ni mu mujyi wa Uvira nyine. Cyarasenyutse ku munsi w'ejo tariki 16 hariya muri Uvira nyine, ni ku munsi w'ejo kwa kabiri cyarasenyutse. Bivugwa ko ni ikamyo yari iturutse ku ruhande rw'u Burundi yikoreye umutwaro, nta nubwo ari uw'intwaro, yari yitwariye umutwaro uremereye cyane w'amabati, ngo yari iri kwambuka icyo kiraro. Noneho amakuru ngenda nabonye na video igaragara rwose mu modoka ubona ko ariyo yateje icyo kibazo, isa nk'iyahirimye. Gusa abantu
vuga ko ari M23 yagabye ibitero, abo bo ntabwo ndi kumwe nabo. Hanyuma muri no Kivu ahitwa muri mu gace ka Masisi, muri teritwari ya Masisi, havuzwe uruzinduko rwa guverineri wa no Kivu Bahati Musanga Erasto, aho yari kumwe n'umwungirije ushinzwe ibijyanye n'ubutegetsi na politike n'ubutabera ari we William Nzingarambe, ndetse n'umuyobozi wa teritwari ya Masisi Emmanuel Ndizeye Rutebuka, hamwe n'intumwa nyinshi basuye umujyi w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya kugira ngo barebe uko ibikorwa by'ubukungu n'imibereho by'abaturage bikomeza kugenda neza muri ako gace ka Masisi. Aho bageze hose rero basanze abaturage babishimiye, bakomeje ibikorwa byabo by'ubucuruzi babikora mu ituze ndetse no mutekano, bagahamya ko rwose bishimiye umutekano bahawe mu bikorwa bya M23 byo komeza kwegereza ubuyobozi abaturage. Hanyuma nanone mu yandi makuru, mu gihe tukomoje kuri Rubaya gato, mu minsi yashize hari amakuru nawe babwira ko igisirikare cya Kongo ubwo cyagabaga ibitero kuri M23 muri teritwari ya Masisi, muri biriya bice bya Kibabi ndetse na Rubaya. Koalisiyo yigambye ko ngo icyayiteye kutanesha cyangwa se kudafata umujyi wa Rubaya nk'uko bari babigambiriye, ngo byatewe ahanini na support M23 yari ifite, bagahamya ko yari kumwe n'ingabo z'u Rwanda ngo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa. Amakuru batatangarije gihamya ibi rero Ubufaransa bwaje bubihakana, ariko hari n'amakuru yavuze ko Ubufaransa bwaba bufite ingabo muri Kivu zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko nabyo Ubufaransa bwaje kuba bubihakana binyuze muri ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyo yahakanye yivuye inyuma. Ibyamakuru amaze iminsi ashishikana ku mbuga nkoranyambaga ko ndetse no ku zindi mbuga za internet, avuga ko hari abasirikare b'Abafaransa bari mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane bakavuga ko ngo abenshi bari Rubaya muri no Kivu, ndetse abandi bakaba bari muri Fizi ndetse na Mikenke muri Kivu y'Epfo. Ni mutumwa kize kuri X tariki 15, ambasade y'Ubufaransa ni yavuze ko nta ngabo z'Abafaransa zoherejwe muri ibyo bice cyangwa se ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasade y'Ubufaransa ishimangira ko ayo makuru ari ibinyoma, iti rwose ni ibihuha byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi ishize abantu batandukanye bakwirakwije ubutumwa buvuga ko abasirikari cyangwa se abacancura b'Abafaransa baba bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'umutwe wa M23 mu bikorwa bya gisirikare bikorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ubutumwa bwavugaga ko ngo abaturage bo mu misozi nanone miremire ya Fizi muri Kivu y'Epfo babonye abacancura b'Abafaransa bari kumwe n'ihuriro ry'ingabo za M23 ndetse na RDF ndetse n'imitwe ya Red Tabara na Twirwaneho. Ubwo butumwa bwavugaga kandi ko abo banyamahanga bari gufasha mu buryo bwa gisirikare mu byo kurinda ko FARDC yakongera gufata Minembwe. Andi makuru akavuga ko abarwanyi ba Wazalendo bafashe abaturage b'Abafaransa ndetse ngo n'Abashinwa bakekwagaho gukora cyangwa se gukoresha intwaro ziremereye zazanwaga na kajugujugu z'ingabo ngo z'u Rwanda. Hari kandi n'andi makuru yavugaga ko imirambo y'abasirikare b'Abafaransa biciwe ahitwa Rubaya bishwe n'ibitero bya drone yari yagejejwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare hafi ya Paris ku itariki 15 Kamena. Nta bimenyetso bihari by'aya makuru, ni ibihuha. Ibi bihuha rero ngo byakwirakwijwe mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa Kongo kubera imirwano ikomeje kubisha gacika hagati y'impande zombi zihanganye. Bavandimwe, ibinyamakuru biratangaza ibyabyo ku giti cyabyo. Mu by'ukuri ndabasaba ko mwajya mwirinda kumva amakuru yose mubonye. Amakuru y'ukuri abarizwa hanga kuri Ibakwe Media TV. Hanyuma reka mbabwire ko intego nyamukuru ya M23 yabaye ngari ndetse yabaye nini. Hateganyijwe ibiganiro, ndaje turebera hamwe ibyitezwe hariya i Montreal mu Suisse, ariko akakanya noneho intego ya M23 yo yamaze kuba igira gute ihinduka muri ubu buryo ngiye kubabwiraho. Mu by'ukuri ubumwe bw'igihugu ngo ni intumbero ya M23 kubaka ubumwe bw'igihugu. Ubwo ngo nicyo cyerekezo AFC M23 yihaye cyangwa se nicyo cyerekezo gishya Kongo igomba kuba yerekezamo mu mboni za M23. Yego ngo kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyanyuze mu bihe by'imvururu n'ibibazo bya politike, umutekano n'imibereho myiza y'abaturage. Mu by'ukuri ibi byatumye ubumwe bw'igihugu bugabanuka buhoro buhoro, ngo kandi byagize ingaruka zikomeye ku nkingi zubaka leta.
nubwo igihugu gifite ubutaka bunini, umutungo kamere mwinshi n'abaturage bafite ubushobozi, Kongo mu by'ukuri ngo iracyahanganye n'ibibazo by'igihe kirekire bidindiza iterambere kandi bikabangamira ejo hazaza h'abaturage bayo. Ni muri urwo rwego rero AFC/M23 ivuga ko igihe kigeze kugira ngo abanyekongo barenga amacakubiri, amakimbirane n'urwango, ngo bubake icyerekezo kimwe cy'igihugu ndetse banazirikana inshingano bahuriyeho zo gukiza igihugu no kubaka ejo hazaza heza. Icyerekezo cya AFC/M23 gishingiye cyane ku myemerere ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurwa igihe cyose abaturage bagumye mu macakubiri ashingiye ku moko cyangwa ku nyungu z'agatsiko, koko ngo Kongo igomba kubakwa ku mahame y'uburinganire bw'abaturage bose, ubutabera, umutekano, kubaha icyubahiro cyangwa se kubaha icyubahiro cya muntu, kubaha icyubahiro cya muntu no guha agaciro ubudasa bugize igihugu. Kongo kandi ntabwo ari umutungo w'ishyaka runaka cyangwa itsinda runaka, umuryango runaka cyangwa icyerekezo cya politike runaka. Ni igihugu cy'abakobwa n'abahungu bacyo bose. Ubudasa bw'umuco, indimi n'amoko ngo ntibukwiye gufatwa nk'intege nke, ahubwo bukwiye kuba imbaraga zo kubaka ubumwe bw'igihugu. AFC/M23 yiyemeje guteza imbere impinduka zishingiye ku miyoborere myiza, kubaka inzego mu by'ukuri zikomeye, kugarura icyizere cy'abaturage no kwemeza ko buri gice cy'umuryango nyarwanda wa Kongo murababarira no kubaka buri gice mu by'ukuri ku butaka bwa Kongo kikaba igice gifite ibikorwa remezo, gitekanye kandi gifite abaturage banezerewe. Uyu mutwe kandi uvuga ko amahoro arambye adashobora kugerwaho binyuze mu nsinzi za gisirikare gusa cyangwa se amasezerano y'igihe gito. Bati amahoro nyayo asaba ubwiyunge bw'igihugu, ubutabera ndetse no kuzirikana ibyifuzo by'abaturage. Ibyo rero bisaba kubaka amasezerano mashya hagati ya leta n'abaturage, aho igihugu kirinda abaturage bacyo kigatera imbere kandi umutungo kamere ugakoreshwa mu nyungu rusange aho kuba intandaro y'amacakubiri. Ibi byose bisaba uruhare rw'ingabo zubaka igihugu, urubyiruko, abagore, abakozi, abayobozi b'amadini, abakora ubucuruzi n'abanyekongo mu mahanga. Amateka agaragaza ko ibihugu bikomeye byubakwa igihe abaturage babyo bahisemo bumwe kuruta amacakubiri, inyungu rusange kuruta iz'umuntu ku giti cye, ndetse n'icyerekezo cy'ejo hazaza kiruta amakimbirane yo muri iki gihe. Icyerekezo cya AFC/M23 ni ukubona Kongo yiyunze n'ubwayo, ahubwo buri muturage yubahwa kubera agaciro ke, uburenganzira bwe n'uruhare rwe mu kubaka igihugu, hatitawe ku nkomoko ye cyangwa hakomoka. Nubwo urugendo rugikomeye, AFC/M23 ivuga ko yemera ko Kongo imwe itekanye kandi itera imbere ishobora mu by'ukuri cyangwa se ishoboka igihe ubushake bwo kubaka igihugu buruta ibikomere by'amateka. Ni muri uru rugendo rwo gushaka ubumwe bw'igihugu, ubutabera n'ituze, AFC/M23 ivuga ko yongera gushimangira umuhigo wayo ku hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, hanyuma reka mbabwire ko nibyo ngibyo ni kimwe mu byatangajwe na AFC/M23 bishobora guhindura mu by'ukuri icyerekezo cy'uru rugamba cyangwa se cy'iyi gahunda yo guharanira impinduramatwara. Hanyuma mu yandi makuru yitwa General Kapendu yarasaba FARDC, nawe yarebye aravuga ati nta discipline igisirikare cya Kongo gifite, nta bunyamwuga igisirikare cya Kongo gifite, ariko kandi yanakomezaga no ku gipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Kapendu mu by'ukuri ni mu mujyi wa Lubumbashi niho yabivugiye mu muhango w'imyiyerekano y'abasirikare n'abapolisi wabaye kuwa mbere. Ni umuyobozi w'ingabo mu ntara ya 22 ya gisirikare. General Edi Kapendu yibukije ku mugaragaro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igipolisi cy'igihugu PNC abibutsa inshingano zishingiro zabo zo kurinda ubusugire bw'igihugu no guharanira umutekano wacyo. Ni umuhango wabereye muri iki gice cya Lubumbashi mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwacyo. Mu ijambo rye rero ryari rikubiyemo ubutumwa bukomeye
bukomeye General Kapende yashimangiye ko discipline ari inshingano ikaba ishingiro ry'ingabo zose zishinzwe kurinda igihugu. Ati uyu muhango rwose w'imyerekano watumye twibutsa abasirikare, abofisiye b'ingabo ndetse n'abapolisi inshingano yabo nyamukuru yo kurinda igihugu. Twibukije kandi ko discipline ari yo musingi w'ingabo. Ahanga kwibaza ese ingabo za Kongo bazibwira discipline nyabuneka? Ingabo zicara abaturage zishinzwe kurinda ibi nabyo bikaba ikibazo gikomeye kandi kiremereye abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ni mu gihe kandi Tshisekedi ukomeje kwenyagiza intambara ngo igira urwitwazo akomeze kugundira ubutegetsi, akaba aratangiye gahunda yo guharanira guhindura itegeko nshinga ikomeje kwamaganwa n'abatari bake. Noneho Sena nayo y'iki gihugu yemeje uyu mushinga rwose w'itora rya kamarampaka rigamije guhindura itegeko nshinga, asaba ko havugururwa ibijyanye n'urutonde rw'abazatora. Uyu mushinga watowe n'abasenateri 89 mu 109 bagize Sena ya Kongo ku 15 Kamena 2026, nyuma y'iminsi 3 abadepite nabo bawutoye ku bwiganze busesuye. Urutonde rwabo biteganyijwe ko bazatora kamarampaka abadepite bifuje ko rwaba ruriho abadepite, abasenateri, abagize inteko zo ku rwego rw'intara ndetse n'abajyanama baza komini zigize imijyi itandukanye. Abasenateri bo basabye ko abajyanama baza komini bakurwa mu bigize inteko izatora kamarampaka, kandi iyo nteko y'agateganyo ikazayoborwa perezida wa Sena afatanyije mu by'ukuri n'umutwe w'abadepite. Nyuma ibiganiro byahuje impande zombi kandi Sena n'umutwe w'abadepite byumvikanye ko rwose perezida w'abadepite ari we uzayobora inteko izatora kamarampaka yongirizwe n'uwa Sena, kandi mu by'ukuri bavuga ko mu by'ukuri ngo abajyanama ba za komine bakuwemo. Sena ndetse n'umutwe w'abadepite byumvikanye ko izi mpinduka zishyikirizwa perezida wa Kongo ariwe Tshisekedi ngo azemeze. Bigaragara ko nta kabuza amatora ya kamarampaka azaba mu gihe cya vuba. Hanyuma senateri Salomon Kalonda uhagarariye ishyaka Ensemble muri Sena, rumwe muri bake barwanyije umushinga wa kamarampaka, yashinje Tshisekedi gushaka kugundira ubutegetsi amusaba kwisubiraho. Kalonda yagize ati gushaka guhindura itegeko nshinga muri Kongo kugira ngo mu by'ukuri ugundire ubutegetsi ni ukwica dipolomasi no kongerera imbaraga guca igihugu mo ibice. Bwana Perezida, haracyari igihe cyo kwisubiraho. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bashinze ihuriro bise ngo ni C64, basobanura ko rigamije kurengera itegeko nshinga mu gihe umugambi wo kurihindura ukomeje. Abo barimo Martin Fayulu werutse rwose no myigaragambya nakomerekemo hari Kinshasa ejo bundi tariki 12. Hanyuma hakabamo Delice Sanga ndetse na Moise Katumbi, bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hanyuma ni Tshisekedi akakanya uri kwitwa inkoramaraso bijyanye n'ibikorwa akorera abaturage be. Bamwe noneho mu bari inshuti ze magara batangiye kumwandagaza kwa Claude Ibalanki wabaye impuzabikorwa w'urwego rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rushinzwe gukurikirana ibahirizwa ry'amasezerano ya Addis Abeba agamije kugarura amahoro muri iki gihugu. Yibasiye ibikomeye Perezida Tshisekedi amwita inkoramaraso. Uyu munyapolitiki yahoze ari mu bantu bakomeye ba Tshisekedi, ibyatumye amuha inshingano nyinshi kandi zikomeye zirimo kumuragiza ibijyanye n'ibahirizwa ry'amasezerano y'amahoro, kumugira ambasaderi udasanzwe wa Kongo n'intumwa yihariye. Uyu Claude Ibalanki byagaragaye ko Ibalanki atagikorana na Tshisekedi, ubundi byagaragaye ko batagikorana kuva muri Mutarama uyu mwaka. Noneho icyo gihe kuko Ibalanki yaragaragaye mu mujyi wa Goma ari kumwe n'abayobozi ba M23 ndetse anatangaza ko ashaka gukorana nabo mu bujyanama, ndetse rwose aza no kugaragara ari mu nzobere zajyanye n'intumwa ziri huriro mu biganiro by'amahoro byabereye hariya i Montreux mu Suisse muri Mata uyu mwaka. Ku itariki 14 Kamena Ibalanki yatangarije ku rubuga rwe ko rwa X ko yise Tshisekedi ingwe nkuru itagifite amenyo, yifashisha abashinzwe umutekano, ivanguramoko, amafaranga
ruswa mu by'ukuri, kunyereza umutungo n'ibindi byinshi n'ibindi bibi byinshi mu gukandamiza abaturage. Uyu Ibalanki yagize ati mu rwego rwa gisirikare ARC, aha yavugaga Armée Révolutionnaire Congolaise ya M23, yamaze kumunesha. Ati nta rugamba atsinda, inzererezi ze zivuga ko gusubira inyuma kwazo ari amayeri y'urugamba. Yifashisha imitwe yitwaje intwaro y'abenegihugu n'abanyamahanga nka FDLR ndetse n'abacancuro kugira ngo ahishe intege nke ze. Uyu Claude Ibalanki wakomeje yibasira Tshisekedi yatangaje ko isura ya diplomasi mbi ya Tshisekedi iri kugenda igaragara, aho n'abasanzwe bamuryamyeho batangiye guhishurirwa ko bakorana n'umutekamutwe mu rwego rwa politike, nyuma yaho abigaragambya gataki 12 Kamena barwanyaga umugambi wo guhindura itegeko nshinga. Murabizi ko n'imyigaragambyo yabereye mu rugomo rudasanzwe. Ibalanki rero yaje mu by'ukuri ababaza bikomeye Perezida Tshisekedi, amwita inkoramaraso bijyanye n'ibikorwa bye. Yes, hanyuma mu yandi makuru vuba aha ngo Kongo iracikamo ibice. Noneho tumaze iminsi tubabwira balkanization, tumaze iminsi tubabwira leta ya Kivu yigenga, ariko ndabona n'abanyapolitike bamwe namwe batangiye kugenda babikomozaho. Uyu ni umujyanama w'umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe, ari we Patrick Mundeke, we yavuze ko rwose mu burasirazuba bwa Kongo hashobora kuvuka igihugu gishya cyiswe Repubulika y'abavuga igiswahili, mu gihe Tshisekedi yakomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Izi ni zimwe mu ngaruka rero dushaka kuza mu by'ukuri gukurikirana cyangwa se kubisikana n'imyanzuro Tshisekedi yo gushaka guhindura itegeko nshinga. Yes, mu yandi makuru reka mbabwire ko intumwa za RDF, Rwanda Defense Force, ziyobowe na Major General Vincent Nyakarundi ziri mu Bufaransa. Intumwa z'ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi ziri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 5 i Paris mu Bufaransa, aho ziri kwitabira imurikabikorwa mpuzamahanga mu bya gisirikare n'umutekano rya LE17 2026. Rero LE17 2026 yatangiye ku wa mbere ushize tariki ya 15 Kamena i Paris. Niryo muri kabikorwa rinini ku rwego rw'isi ryibanda ku rwego rw'ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere. Rikora nk'urubuga rw'ingenzi ruhuza abayobozi b'ingabo, abahagarariye inganda zikora ibikoresho bya gisirikare n'abafatanyabikorwa baturutse hirya no hino ku isi, bagasangira ubunararibonye, bakagirana ibiganiro ndetse bakarebera hamwe uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Yes, mu yandi makuru nyaka ko twanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ariko ubwo kandi kamaze babwire ko i Kigali, reka mubwire gato kuri aya makuru ari guturuka mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki 16. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Eustace Kayitesi yafunguye ku mugaragaro ibiganiro nyunguranabitekerezo ku mushinga wo guhuza inzego za politiki z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Muri ibiganiro impuguke zaturutse muri EAC zakusanyije ibitekerezo by'abanyarwanda bo mu ngeri zitandukanye ku ngingo z'ingenzi bifuza ko uyu mushinga wazibandaho mu gihe cyo gushyirwa mu bikorwa. Ku ruhande rwe umunyamabanga mukuru wa EAC Honorable Ambassador Steph Mbundi we yavuze ko ibiganiro nyunguranabitekerezo bihuza abafatanyabikorwa benshi barimo inzego za leta, inteko nshinga amategeko, ubucamanza, amashuri makuru, societe civile, abikorera, urubyiruko, abagore, ababana n'ubumuga, imiryango ishingiye ku myizerere, amashyaka ya politike ndetse n'itangazamakuru. Yavuze ko bigamije kurushaho kunoza uruhare rw'abaturage mu gushyiraho inzego za politiki z'umuryango no kumenya neza ko ibitekerezo by'u Rwanda bizagaragara muri uyu mushinga w'itegeko nshinga. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba uyu aravuga ko
hari byinshi ateganya kuganiriza mu muhezo Frank Gashumba amaze iminsi harimo uruntu yaherutse no kumwirukana rwose mu kimeze rwose nk'ishyaka yashinze akakibera umuyobozi mukuru ariyo Patriotic League of Uganda cyangwa se PLU. Muhozi abinyujije kuri X yavuze ko ateganya kuganira na Gashumba kandi ko amwijeje umutekano. Agira ati ndateganya kuganira mu muhezo n'umuvandimwe wanjye Frank Gashumba vuba aha, hari byinshi byo kuganira nawe, aracyari inshuti yanjye ya hafi, ntihagire urota kumukoraho, ararinzwe. Hanyuma mu by'ukuri General Muhozi ku 15 nibwo yirukanye umunyarwanda Frank Gashumba ku mwanya wa Vice President wa PLU mu Bugande, inyuma y'amagambo yari yavugiye mu ruhame avuga ko hashobora kuvuka M23 wa muri Uganda niba ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda kidakemutse hisunzwe itegeko nshinga ry'igihugu. Hakurya y'inyanja ngari, reka mbabwire ko bidatinze cyangwa se nta minsi myinshi irimo, biravugwa ko umuhora wa Hormuz ushobora kuza gufungurwa, ndetse rwose amakuru agaragaza ko ku munsi wo kwa gatanu uyu muhora ushobora kuza kuba wafunguye kwa gatanu n'iki cyumweru rwose, no kuva mu munsi wo ejo mu minsi 2 gusa. Vice President wa Amerika JD Vance niwe yavuze ko President Trump ashobora gushyira hanze amasezerano yibanze agamije guhagarika intambara na Iran mbere yo kuwa gatanu, mu gihe abandi bayobozi bavuze ko nyuma y'ayo masezerano umuhora wa Hormuz ushobora guhita ufungurwa. Vance agasobanura ko ayo masezerano ari inyandiko ngufi y'urupapuro rumwe n'igice ikubiyemo imirongo migari y'ibyo impande zombi zumvikanyeho. Abayobozi bakuru wa Amerika bavuga ko kimwe mu biteganyijwe ari uko umuhora wa Hormuz unyuzwamo igice kinini cy'ibikorwa murabarira ari unyuzwamo igice kinini cy'ubwikorezi bwa petroli ku isi uzongera gufungurwa kwa gatanu, ari nabwo ayo masezerano azashyirwaho umukono i Geneve mu Suisse. Aya makuru kandi yatangajwe mu gihe Trump yitabiriye inama ya G7 mu Faransa, aho mu by'ukuri ikibazo cya Iran cyagombaga kuganirwaho mu nama yihariye yitabiriwe n'abayobozi ba Misiri, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Abayobozi ba Amerika bavuga ko amasezerano yasinywe mu buryo bw'ikoranabuhanga na Trump, JD Vance ndetse na Mohammed Galibaf yego ni president nteko nshinga amategeko ya Iran. Biteganyijwe ko ibiganiro bya tekinike kubijyanye na gahunda yo gukoresha ingufu za kirimbuzi ya Iran bitangira muri iki cyumweru, mu gihe gukurirwaho ibihano cyangwa se kurekurirwa imitungo byafatiriwe bizaterwa nuko Iran yubahiriza ibyo yemeye. JD Vance bakavuga ko Iran yemeye kugira uruhare mu mahoro n'umutekano w'akarere, harimo no guhagarika inkunga ihabwa imitwe Amerika ifata nk'iterabwoba. Yongeyeho ko icy'ingenzi ari uko Iran igomba gutanga icyizere kigenzurwa ko itazubaka intwaro za kirimbuzi. Aya masezerano ateganya kongera agahenge k'iminsi 60 impande zombi mu by'ukuri zigakomeza kuganira ku masezerano ya burundu. Iran rero yavuze ko igifiti Amerika amakenga akomeye, ariko ko ayo masezerano ari intambwe igamije kugabanya umwuka mubi. Hanyuma Iran ngo nitwara neza rwose ishobora no guhemberwa imyitwarire yayo. Ni mu gihe byagenda biti mu gihe mu masezerano yo guhagarika intambara intambara ya Iran cyangwa se igihugu gihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ko Iran niramuka iyasinye rwose ngo birashoboka ko izashorwamo miliyari 300 z'amadolari ya Amerika, n'amafaranga azafasha mu guteza imbere iki gihugu cyasenywe na Amerika mu buryo bugaragara. Amasoko ya Reuters agaragaza abashoramari bamaze kwemera amafaranga arenga 1/2 cy'ishoramari ryagenewe kongera kubaka no guteza imbere Iran. Yego ngayo nguko rero, reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki 17 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.